Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ukertong kaseng HSPDP na Mount Harrison constituency uba Shakliar Warjari uban yakun ha ganige election arajar arpulai ulaong ba pikentho spa bakentho ru to tip yakani lada ublei ula ibit yo bahem amdan mano bala ban khang ka jingjob kandai jong kaseng HSPDP yakani nakaliang jong ni ukertong ula penpa ha bakren ka rensan yalap election hayo markasa ya ka bala penya de dorbar snong markasa ha ka ba ula shimni ka benta ka basan ban keu ha ka te ka rensan yalap election ka bala long ha ka sngi ba ar jong ka tayo ngadap da kajing sosi ba umdan su wei banyak keren ni kanong rem umdan su wei banyak keren ni kanong rem ba di kajing sisa handre kidap tang da kajing kentho nado basdang hado bakut ngam kwa bangan kentho yeno handre kiong yana mau bahap ana orang kena rit palat kena wei masukkan. Yo ni kena rit ni kiting lupa Bana bagi kimi kipa kin sakang talai kita ka senduk namtik ka senduk ka yuki akra. Sibang kilang sadukum ni kuntai. Kidap tang da kajing kentho. Nandring ang pitang kaway. Bala na piken tos baba piken toru. Totip kani bala da ublay ula ibet yu bahep numdan mano balaban kang kajing job kani jong ka party HSPDP. Tu bakla di paiba. Kiwai kiwan ang ni Kiperta sapi bekerja ni KDP Namar balai Lara job ke KDP Unang CM umet ba Unang minister yang babrol Ngangaong kamdan jimut Lada platform ya sarkar Lada pimdan ya kemensim Mensyakri gini kipad ba Election jom baheb Ulang kumta Ukuai kata kamday ngaong ipi Makren ipi nado kemensim Kadi bangadan ya kemensim Mensyakri na kamta kipad ba Ngadan ya katong Bangan syakri na kamta uduk usuk Menem step ngadang one meeting Hapo mau kulay nga keren ya kaway kakentin Ngamtep hi kipad ba Pindiya sutu Lani pindiya perkat ba sa pensyong nong rim mapi Ngong pilalap nem Ba kini kisipos nem Laradan kinong kersaan juga parti UDP Kiba kitu kibaran yeng armala lai mala beladep dong dekat selam dang yo de kilak kaba kadan kawi kalong yeng ka bangalay dong banganang dep keren menela dadon kinang mau kulay hamni kilabon saki kata mga don kawi kesenam ka bangalay iwa arjar kat kenday ketika senong ngalalay dong nga kata yeng ya ka bangin ya di isa baka kapor bangidang di isa nga nyetu ipi yeng ibatang si kamera Ngamkwa bensay kerteng na makam kulung hina Andrei kadi ka kamim kamyak jumpi kipay ba Kadi ka kamim kamyak jumpi kipay ba Badai na kataka daw mga saong ipi Tongin niya sa skor kindiat Ya kabakidan kartu kan itiligimat di mga kwa bangan pinsay Lana ba niya keren na kaniga janmir Kini kilais nem siteng Ba kajingyan inti ka jonga Nganya tu ipi banaro ka singi ka bangayat ya ka bangalami sakman kiba bon kijinge kiba mangangalaman kijinge kiba per kiba ngalamat akin kilais nem chiteng kabaningkong hakapor kabakidan kiba yapan tiket arlengut handai ngamsim ladu mensim Andai berkatar ke udlong Adin kata Agin gilai senam citeng kidap tangga jingkento Kidap tangga jinggawonya wodong yu bahab Ladon kawi kesin ke ladon baong yang Bangin siapet bau bahab sakir hanong sasangin no citeng lenti Maong ipi balai
Kabang akrem sange. Nama raka jinya nanti lais nem siteng. Kipai ba kila ai ka jing sanya ho ba hem. Kipai ba kila ai ka jing e yu ba hem. Kila bo ka jing sanya ho ba hem. Bolong unong ilam jongki, bolong unong sakrin na kabenta jongki. Larang ai no siteng nanti ngalale ben ni pi kipai ba. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalip man kapor Congress ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Meghalaya ka jingsngan ha ka imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansa kan tiu sha ka siaja tingka shibnai kata kalong khat arja tingka shisnem Hakane ka apnyo trek urumpang, Shan ya ka sap jong pi haki artli kisentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC.